tau sala loi mata e malingi. Ai moli mau fetu o le langi. Dia e apena ta wai. Nei mau tala ua pisa. Awa ina ua talima. Wai ea. Ile lalo langi. O anga sala. Filoai. Ta ua selinga. Come back to me. I want to hear you say e pau mai I lo ufufonga. Ya. Whawhero I le pa ia man mamalo so tatou atunu. I le nei fo I taimi o le fiafi. Ya, le aso lua le nei, le aso se furu ma le ono le masina o uni. Ya, I le nei fo I tausanga lua afe, lua se furu ma le ono. Ya, lea ua lua suma tolu minute te elitu lai fitu. Ya, I le nei taimi le fiafi. Ya, e tatou nunga o lo manuia so tatou atunu. Ya, I ona I tu ese. Yo, mai lava I la inga sa le vi o nei o tatou matutua uso to fafine ya o I latou o mafuta mai ngā ruenga o I latou lawa I lunga le ana tele lau mafuta mai ma lor se fo manuia whaftai o tatou au dia fo I le nei taimi o le fiafi ya ai mai se malama ana leila au dia le so fo popo ya so fua maleola ya le o tatou tau no o fasifo fo I le malama sau pong sa ya fo ia I pervi I ngai le tua ya tuatu le fatalofa I le pa ia man mamalo so tatu tunu Pinati Williams tai mai pali I Maryland le fa pe fatasi mai ya I le swafa man malo tatu I fa ole su kriso ya e fatalofa fa felo ya tuai I so tatu tunu pa fatasi mai ya I le nei fiafi ma ta penanga foi ya e fo fa mo nei le fiafi malanga tu le vale le nisi fo yo ma lo fo I tau no mai kota ya le ala le la vartai me fa ele tato no ya ai pe tu langa na anafi ana po le tato por klame wa vai kota pato am langa nafi ia so anti fo ia fa inga ya mai se ia na yo na alo fo ya po na tu fa fine fo na mlanga mai samonei ya pe ona ia ile fa mo mo le visa america ya le la wa seki me uma manuia ya fa filo ia trail nei taimiole la fiafi ya tila to mafuta me Samoa ya mo fanua tupai chera ma lor se fo manuia le fo ma pa ya to le mafuta baile le sunga le pulo macho company o le avea io pe ona apena ona ngalu ai kota I lalo le YouTube ya le sunga ya Mase Charles Mase alo fa tele mo la sunga ya I le te tai ya ma le fatua ma ia fo ia fainga malanga o tapena fo I monisi fo yo fa fianga ia or ka malo e ka le ia io le ala bo ma mai la ki kala ai si fa kari si sa mo sa ia o marka o ki au pepenga malia tapuala tau maloto so I fo manuia afitai fatasi mai o Vaya Setu o Florina Cross Sau Leonge afitai lava le fatasi mai I le nei taimi na fiafi aone samu ya sia oti losi won ki ya o siolosenga venta ya e ngaka I le venta lo ufa le onga fai si lau le lei tuale ya o Queenie Samunda ya po
o tofina mafuta mai o Amy Smith ngaule malie o kefe o Lili se misi taulua le atinganga Stanley taimalie lanu lopa Suvania ya le fatasi mai le taimi o le la fiafi i lunga o tatou le tulau leo le Facebook i to peti ya sa eni poto ya o matautia sa vari sa tele temu lo leni ya o le sunga ya le sawai mayava ya o Cupid Bevan pe ona mafuta mai fa tai lava ya fa pena ya Chantel fale ba ai ya o si nga va pio fu fe ai tom fe pule ai ma lo lava sa sulu paulo ma lo so fo maria ai nga tabita sa mo ulungia ta lo falava ya o si malila le atawa a chong Ambrose Maris so fo maria ya o reta taupau ya o ulu soava fa fetai lava le mafuta mai taritinga Michael Isako tala lelei suniula fa pena an fatasi mai ka ko ka ko YouTube po ile mafuta mai ile nei temo na fi Amelia fa moana ya o tonginua ya le fatasi mai le aniva tai ya o Henry Tui le fatasi mai le nei temi i lunga o tato YouTube solo atu lunga ya o Walesi Titi afetai ya orsunga ya Sekone Yeremia ya mahalo afetai mafuta mai o le sunga ya Elijah Samasoni ya o le sunga ya Tasia Kalolo ya o Fayumu Tafeanga so fo manuia o James Moss James Moss de fatasi mai ya a fape se fale tonu o fale o ino so fa so tu vai maru puenga Michael Taala so fo manuia so ya ai nga tsaia o fa fetai a mosa ya o le sunga ya vai tulunga vai o Lai Schuster ya o Choicelyn ya le mafuta mai titolo wa fa fetai lava Amelia Famoana ya o le sunga ya Ana Peletti ya o Faanunu Yohane ma lo fa fetai lava fatasi mai Penina Sua ya Louis Fopea Perise Sua ya ma lo fa fetai Filimaua ya o le sunga ya Takop le watasi mai lunga tatou YouTube ya o Fiapulu ya o le sunga ya Lene Awelua ya o Tina Lafoia Enoka Meki Feula Motufau ya malo faftai ya tatou tartara noa ile nei te mena fafi ai tatou tele i fangasol mo muana mori langa faftai le fionga le pulo tatou company lango sua le motonga faloia nimo ya o Smith tamasu ie la le lei ofu ofotino Emily BJK ya Valelia Muripola Yohane Tony Tuimaunga ya o sunga ya Silau Tanumasa Elisabetta Fasa au mua Tolia Vise Tui Kolotita Suesue ya ole Sarah Falongo Sarah Nera Falongo ya na o sunga ya onge taeau lua manu o Vance Saui ya o Seungalii fui fatu ya Chichi Fonti ole ese ko ngai ngo vai o so mai lo male ngore o Chichi mo walong e piki apu ile company rentole for nei ale AA rentole ia matou le pea o wala piki o le ngo ko wale o kenge Filipino le fa ko mo pe o Chichi
kusanga ola ko overseas ko sia uso ya James kama se misi ya se alo fasino isi tatu afi anga pea fa ku James sa we foi berka pe pale fa mai la para o ke ngara ofisa solver ngora bala au James ya chichi kam sure the form ya ngama ko anu fa pe ko we fa pe ngal fa ku mo ma ko fo ale we ngom berka kala ya chichi ari oli le li ya lo fa tere ati te o mani ya tawa Eva Demot ya o tau manu tongia solomua taefu tobia soutone mal nosi mal nosi ole no so no ya malelia mulpola ya matamua Pauli King ya ile nei fiafi ya saina va mane Pauli ya o ile sire mo pasi aku dunga sawo leola Ernest Smith au kilani lau matia oh ioe ku ianga ia ya o lele lua farealo ya o sunga ya Teva Fenika ya Pinati Williams JT Muching o le mela ye la kawawa nga umai fo ke ro le pe o ku fa ngol vai asongi so les e o ku fa ngol vai asongi mo fa sainga umai ngoka ko yo ya ai fa maru watu ka fa pete wale le lei ona fa leo le sao ona fa leo lo swafa yo ya oreta taupa u sione Shane ya Rocky Tafa ya o Christina Faea welese ya la ta tartara no fa taile motonga le fionga fa lo longa fa mo so no fo ya nei fe lo fo manasione le di pule ya ma session fa tu ya la ta mo misa su fali ma tato compagnia no motonga o le yere fa mo tato compagnia o le vai a sonei lea pe a whaapewhetau i mataimi o wa pe a whaapewhetau nuu a tatou wa o loa ye o mai sa moa i lona taimi whatulanga e tolu pusa o loa ar tatou company lea o le awane emisia awane i emisia ia le tūlanga ia tatou pusa o loa ye wa mai tatou company ia awa lava ia le si itia mo runga o le tūlanga o le ai ia le tūlanga fo i lea i o loa o mwhaina o mai tatou kompania o matonga. Ioe. Tolu la tatou pusa o loa la po a lea le a mwhai o na tau nuu whanua ia i le wai aso le nei. A wā lava le wha le leia ma le wha maria ina o le tūlanga i pei o na iai le mana o mianga o sio tatou atunu i o loa ese. Mole wha tautonga ina o maota malawa. Meiso masi ke sia whaimarie tau manu tongia solomua Yona Keti so tamaya Yona Keti ya martina ya fowa yo ta lele sione so ivo manuia ya artu langa na tolu la tato pusa o lo no winga ole tele ma no wai o lo le afai mai la filfilinga ile tato compagnia no motonga ava no le leye te su mai tala au mai tato container fast furu rena mai ona la u le luva stalwai la walu le atoa tatu o loa na umai ai tatu o loa mea fale ono foa o lau o loa na e ao ngā i tonu to e ao ngā i whafor fale in toa mare au toa i le tūlanga anga ngā tā o lo iai ioi ia su mai matala mai au tatu motonga pe e te asiasi ioi asiasi anei lungo le tatu upenga ta whailangi le Facebook le tu lau tato motonga company por le motonga furniture and upholstery ia le nawa ia malava i lunga ia ata o tato oloa ia ma tu langa pe ona i tato whapitoa ioe o le ala sawa ka ko oloa nga sawa anu whapiko le afata usanga ioe fai mai e lau filfilinga ia so mai pete so mai matala mai au mai mo i tono tato company le no fuanga o lo whai loa i oloa a wā lava ia lau filfilinga. Tun mafono Niko Talaipa, ia tun mafono ena Ela Matairata, Sia Leasi, Foua Keti, alofa te atu mo lua matua, o Sharon and Mo manea whainga, ia whawhitai lava, ne mawhitamai tasi maole, whawhitai mawhitamai. O tūlanga na mo o taufu o lalampa pa au ia tunu mamau,
lai mafaina fai tatou totongi online ia o loa ai piki e lo ai ngai samonei ia pe o foi mo tonga fa surprise lo ai nga o matua po ai lava lo fa muri sio ai ngai samonei ai totongi mai online io ia ia alo fatu ngalo ifo fale alofa Leilani Bryce PJ Selau au woi mana ya PJ Selau ya o tulanga na o le tulanga foi la ia tatou o loa o mea fale o lo fausia samone le lava fa solo tatou sekino fo la papa o tatou sekino fo fa malu iona te unga ese mona skaidi ese o tatou lau ai o tatou pusa lava o sefe tu waipu iona saisese o moenga iona saisese o potulanga ye peiso moenga peisi e mo mo tonga ele ai se sikala ko fai ai e matua i vala i sini matele o peisi sia la uma ya tunu mamau lono winga from talanga fausia fa pito mo tonga peisi sia e fua ile mana onga o si o tatou watunu e pei ona mana o mia po le arko inga mama fai fior kangaka i li kai nga fa le kongo e ka ko peisi sia e oi ai pela tulanga na ia le o nanga na tatou mo tonga i mea fale la fa nga solo tulanga e tatou lusu limpa sene mo o loa fa tonga ai man tapua e oi sekino tulanga i no foa mo man tapua lau fa mantunga pule la no foa mo si taulanga no foa mo fa fengainga no foa mo le patele ti akono e oi ia ole au ngā lulue wa umak te unga foa ko ke manga e faila e mo tonga le foi lau tala mai le motonga afa pe mana o mia ma me o tatou PVC boards le peia se mapo foi le pi mai le wo la wa lui fo o mai la lo tatou fa pitona fai ela o fifilinga io ya ai mai se tulanga ia tatou panels fai se te unga foi le tonu man ta po se fai se swinga io afa pe foi mana o mia ma me o ia fa malama ia fa malama ia mo le tatou pe fa pe e maru lun man tapuai ia o ina e maua uma lava ila lo le fa pitolia lusu limpa sene deposit o fa fa matu o lo nei mo tapenanga o le manu tapuai ma e alona ia to tongi la io la itala fu fitu su limpa sene le toi ia i to tonu o le tasi tausanga e au noa masetului se furu rua masina to tongi le itala fu au noa masetului se vai la fuku e vaku mana fa piko e oi ya ai mai alo ya lo no winga ya ua tato ya i lor tulanga fo ile wa afa pe mai asu lo masina le umala tala fu ya wo so lor tului masani la va su tato wa tu no ya le fa pito anda o tato ma fale mo fa to tonga ina maota ma man ta puai ya o le maota nga luenga po le maota fa fengainga e fa to tonga o malta to pito le se lu su limpa sene deposit wa mamulu atu tulanga ya tatou o loa. O le whapitoa mo tatou nei a whatausanga o loo whanga solo foi e te su mai matara au mai. E ke sau ke maka foi lele i o loa pusa aisa o masini ta lava o ngā umu wila le maua umar tatou motonga. Whatotonga ai le umukuka o lo fale, whatotonga ai vaenga pe o TV, e whatotonga ai ia tono lo mo tamalo lawa. I o loa iau whaina o mai e tatou kompani o motonga. Al vaeso nei tau nua tatou pusa o loa tolu, ia o ina le a mawhai o na au mai e loa se tūlanga le tele ma le anonoai o loa le a whai e lau whiwhiringa. Tatou masini malodi le awa i whanua le tatou lola, ka mawhoi lea leku ia le awala ia malo le lei. Mo ngā luenga pe fia tanu ro awala, ngā luenga le whatoa ino whanua, whaalau le leilu ma fale matua fale, ia o se whaavai o se malu tāpua i po se whaavai o se mauta po se lawa, ngā luenga nā tatou masini e whaunga, ia mao le fuwe mar tatou lola pe mana o mia. Ia se teimile lumana i tau nuu le se tatou masini e fesosoani e tatou au nanga. Au le fuwe e tatou lori pa o se fulu, la e tatou lori pa uono, ia le fuwe mar tatou lori toso, pe mana o mia na toso lau masini, po whiari me fia whaatidone ngā luenga,
so ta il motonga tu motonga to so la sini yo ya tu langa nata to fatani malo ta penanga fo imor conference ni masina fo yulai ya le mamalo le tunu e malanga mai mausunga fono e malanga mai ya awone ngalo fai malo longa mapu mai le motonga ya te malu pui pui ai nga taile yo tu lata ile marketi ya ile tele o me mana o mia ile marketi ta maftanga ma me fa pena maua uma ile no fuanga lo ere motonga ya fa tele la fionga le pule o numero la ne o telefoni vai ngo me fale lua fa on fa po le tolu tasi valu a o le vaenga o tatou faratani malo ma tatou vai faanatulu a ele vai sasalapa o le vai esi o le vai kuava o le lau tamalini o le lau o le avoka ia e maua la le numera na i le lua fitu o o tasi ia po lou tusi mai luga o le a foʻi nei i luga o le tatou Facebook Messenger ia le tatou moatonga hotel ia po le moatonga upholstery and furniture ia mo pe mai ona e tanga i se olo e na ai po le alfa pitoa olo e fisili ai fisili tau o potu fisili ia inga ma fainga ma policy sa tato fartan malo so ta inumera na ia po no tato website ia pa taitere lava le fionga le pule le fionga fa longa ia lupe matasila ai mai ser fartua ia le tango misa sufali ia mo le fa wa pea ona ngalu fa tasi mana la ngoina po kala me kota mar faleo mai i samonei o mori foi fatai se mato company le avea ya le sunga ya mase chos mase markako team ya tu fatasinga o tato por kalame i lunga o le YouTube ya mo o toda au fai musika i lunga o le YouTube pe afia mo seleni ya afso tai tato company o le avea o mafai ona fa urulu se alo e fasino se tato o tunu le sunga ya mase chos ya wa lava nisi o famtalanga ya mole maua yo sau seleni i le tato YouTube ya o tulanga la na fatai foi i le company foi tabare tutongi le sunga ya feo pira ya le grace and blessing yo i lo topa ya e pe ona ya i le tau tu o tabare tutongi ya malanga mai sa mo po le car rental ya fa penga foi le sunga ya alovao marfatua ya manufalo ya e pe ona ya i le tau tu ale MS Rentals ya e pe ona ya i le tatu mla vale le faleolo ya ma le tele ma le anono e o tatu o nanga i pe ona yai ya ai o le tatu tartar no nei vaenga ia le fto fa mau ia tu po la mer tata ya la o fele leila orila ai mau kai kai ai ro masiko ingo o le atawa e oi o ka va ai kwala ya le atawa bibu popole a foi lele yo wai foi ele mas nga mau ko kasi ai lungo re po kala ele mas nga mau ko kasi ai lungo se po kala ka ke va ai kwala si ko soro ira ko ulo ai soli e pe ia fa ko furi ka ko o ngi ka o isi si fa ya ku ya le atawa e pe ia re ka o ngionga gifo fa pipi o ke ai ko fa ya makangor ko nga pe omi fo ile lunga ia ma ko mo ka ngi fo ya ro pi pa u mai lalo da fa pe o leva no winga e mana o mia nga ko fa se me ia mau le e ka ngi fo wa le so la wa io asiata ma mistafa lai i America le wa mau ka ya ko inga i saka ka nga fa kongu nga fa ile asiata se fo fuanga va aire ko inga saka ka nga fa ile producer mara fionga le pure la fionga nga ftas e ka ku nga ka ngi for ko inga wala me nga va ya ko ngai o va ya ko fa ma kango va pe ia e mau me ala camera fa ko ase ia limo o ko fara mayonga tu lo wala ta mama tua yo ta mama tua malo lo ele ia se manu malo o me foi yo okay man ku se mau ko le camera le skemi ai se mai va fori mar ko inga mo nga fonga se tu lo wa pe voi wa aila le mele le wa mau ko inga i karu ele lo to far malai le wo ya o le mea mong ya le ola oi le o sa o loko ka ko mai ka ngofira e makala kala le le o sa o loko oi mea u maia le fio yengi e pu ya le lai ia maka kulava ia hana ma pepe
ile mele felo i mai asiaka ya ka wa pu e male live every time ya wo feo lolo mai ngai Mr. Falai onga ola wo mbasiona fa fine yo a me among ya la fo ya ru mai ya inga makukunga ya ona otele i lole swa for the tour sunga ya Mr. Falai ai la fo uma so se mea yo ai pu e male live yo so se mea alu dalo ske por valele pu e male live alu ilunga lesi ske por si valele pu e male live ya kaungu pu e fa ka ngofila e maka yo lawo umanga lawo la yo ma ya inga makukunga malolo si pea mole pea ora be wele pe ka ofia kai leo le la ka kala kai ku e a mai ya mo meo ya inga makukunga makua ya mai malosi ya inga ka kala kai ku yo pa pe ya o ya inga ngai e kaungu ure falo po le mauta po fer fale le farkali malo le la fa mo ku fenga malanga pu e faka milo mai kongo le poku le lai pu e mai makua farka ele ia aua nge i lo aku po ai la ye ku kongo no mi ngale e mo siaki i le lai fa ko ama fainga yo ya ku ngai i usila mauskadia ba usila le hana ia fale tua sata o auskadia le fale tua Mr. Falai pu e mai le lai pu e le lai fa kamilo ia kilo aku wa i lo aku o a me ye kongo le poku pu e mai malalo solo vai pu e mai lalo solo vai po ase vai la ka ki ai kai mi uma taiao a fiafi marpo aile moe pu e mai po ase vai la ka ki ru mai e o le lokanga fai kokoa makua i loka lelei fa ko a moe e moe voila ala ka ki ha ke fongi ka foi ala ngonga ko ka huru longo mi ka huru yo e ka angulu ala lea la uo ai mesere lile o asaka le vai mlai aset saka kau nga faukua ya wanga o ia i loa me ia asko ingo ko fara vai faima e kalo ile cameraman e fa manga var camera mai lunga ya ka foi gane se yo omi lunga ia tu lo warta mama tua langa o ma ku ngai wo faimo me o ka gi fa pi ia le mena le mo ele o ma sangi foi na cameraman i sainga ka malo asiaka il kai mo pokalambe pi e kongi va pe lunga kongi va pe lunga ngai rola ia le kongi ngai sia kai lunga o le mele ko lango ai se o mi ka ngi for ko i ngai fai le lo po se io fai le lo po se le lo por pico e u lunga la wo u lalo for fai ma pa u mai lalo le la mau kwa le la fa tai ala fionga nga ftasi a fui mono fo ile pulo tato Blue TV le nga va ia le nga ko so foro ile vale ka fa mai amai le la nga fai ma ku ile camera i se omi ia fo nge ia o lor ko inga fa umai pokala ala wali ia wo America ile o sa loko yo ele o sa loko ese nga maua visa kai se furu ka usanga yo ai le o mafai sa o loko to le fo asina ele o sa o loko le wali kusala o male avenga mar fa io malama ka yao pu e mua mai ko ngol farka ele usue e usu go ile furu makama ma furu ya ngutu se tulo pu e mai fai or court cake le ngol paste to paste ngave pu e mua mai le court cake le basement purumu po me ya ren fa ka wa ko ki ro mo ro po me ya ren fa ka wa ko ki ro mo ro me la le e fiu e sia kama sa o loko wa ka vidi mai fala yang le la mai kota no voi ko ngol va le la alu ese mai nge auskaria e alu yo al e ka ku ma ku ya fenga ma ke va ai kwar kama ya le me la bo foi le ele o sa o loko le anu la ka foi la o ale ngo fo la pule le yo va agora mai pure fa fi agora vi ola e mo musue vai o ka ko uma e pure ka ko ko ru e pure fa finge e mo ia e ulu ka ko ia inga o lo me fa pe vala vai e o mea u mai avange i lunga fa ku lunga o le pule ngal fa finge po le alfa mai o ka ko o ulu o la nga ulu me nge fa finge oi e lo le su e asio kroli
Yo, o nga ulu menge o fa finge a inga. Pela o be fa pe. Malanga vai la kai minga malanga mai hana i Samoa. La fai la kala. Malanga mai hana i Samoa mo le tatou sisinga fua ia masawa yasi fo ia nai matua ma. Sa o loko ferwa ia hana. Sa o loko. Ai ana men ku merkau kama. Ele sa o loko. La woku ele pepe va. Iyo, vai la le mele ga ye. Pa makarekasi. Iyo, ke i ale wa mai va fo sei. Anga fa pese mai vo le moi. Ele o le aru le i Amerika, ia seka. Ele o ngaru Amerika, o ngole. Fa pengi ia la mai. Ai o ngole me wo ia, fa ko fai fo ve lo mengi o ka malo lo ai o longa o kenge. O longa o kenge o fu finge ia sorry asto nati. Sorry asto nati. Le o loa ko kanka wa makua i ma o si ale faku le valusi. Nga feo lolo la sa wa fala i nga o mai masiona fa tua mar fana. O le ola le wo yo pe amo mo ka fia hu ia la escore ave fai fam si ngai Amerika. Pe amo me ho yo o ka fia. Pe amo me pa ka hu ia la wo escota. Ave vala aula fam si ngai o fam si ngai Amerika. Ia al tulanga na la o ngai o uso mar tulanga ele o sa oloko o sa oloko kari kongu kanfi kai mia ka ngu arva le wa mawale ta wa o me mo mu ale su asiata marsunga ya fa fonu fala o me mo mu ale su internet su wifi la foi le wa kuma le pepo ngar wenga le fa mai le pepo ngar wenga le o mala wa ka ngu mala vale le pu e mai pe fa pe i awange i o ngi me ngi kaka foi le se vinga mai kaka mala vale le immigration fai ma ko awange o wa ya ku pu e mai kenge nga ya kesi nga o yai alu e fala i ku e ka malo ma o ya seka awange i o me e fa finge ma kenge o i me por ala le umio le nga le ka malo le fenga lunga me fenga o ya nga fai le se ka malo e makua i pu e le mai kalangoanga awange i umin kalangoanga ngale ku passport fa mai pe lo ngangu fai le makua o ma me o sa wa ios pe ala o ngai uso ya o alofa kwa ya asiata ma Mr. Falai pe ala o foi le bala aula fam singo ngai o pe ala escode le la yo bala aula fam singo ngai o Amerika ko yo bai ya le wo ma kai kai ai ma wa ai la le mesa ka nga le van ka penga longo winga fa inga kuai le ata war ka ko proclame ta ya ngi longo wa ngalor ke lu le fa ma wa lunga mo me o tulo wa la ko ke ngai ka ma ku e fa la ko ka ngi fo foi le o la kala ngo mesko inga ma ku kala ngo masiata e sia kala ngo sko inga e wo foi la e lo asiata le mereku o ngei la le la mo kai kaya usala e ka ngo fa ma fa e mo mainga ya ka fa e mo lunga si o mi me lunga ar mele yai ya le la mo wa kon me pu ka so la kwa se mai di morko inga sa o mi ka ngi ai Manuel fa ngablanga ya Amerika uso ya alo fa tele atu fo ina tato fans ya Amerika ya Manuel fa amuli le atawa mana fio ngaftasi ya ile tulanga piona ile tato studio ya i tutono New Zealand ya por Blue TV mafuta mai wa pa au ki aso se uso swim le peona mafuta mai ya le ropo pinko ya sunga ya wa pa au ile pinko le fai pesen vai o tau tua le se ta mari e momori mai au ta alo ya mai foi ngai ki ngai e so singa laki i le pinko ya wa le pinko le fai le ai la e ka ungar ka ngai la wa pinko ngai pesen ya pole la fangu pole ane la fangu pinko sauni o la amata le talonga o skai dinga har vala ur ngaka le mo mai tato ma mo mua tango ile nga ya lele mar fai ngumela tango ile pi sau fai ngumela
ya ke lo la se pinko la wa foi o la mon fa finge pinko nga o ka so le se i la kura le me la wa la wa ai ko mai lo man me o pinko nga lau ma pinko yo ola ke vai ka fa i kongi u mau lo ka kai ko turisi se a fonti le ba ta ba turisi se fai fa sa kala la wa ia wo la ula fam si nga amerika pa alo fa mo le uso mala inga yo tango ile pi tolu pinko yo ku se ala wo le pinko la fa fing la nga mai la inga kwa o mai le ngai ngo mai a pinko yo a tu la la ma mo fonga se tatu wa tunu ya si yo fo si yo vai ke ka ngo fila makala kala nga nga pa ya o vili mai wa fo ngai ele vili la wo ma fa kala awa sa se singa vili le ai se vili sa se singa vili wo ma fa ya hana ya siaka o ma fa fa ku o Mr. Falai ya Falai le ai se vili nga ka ngu ai o live mai ke miuma yo kai miuma soka pa kiu live yo soka pa kiu sosi umanga sokai live mai kulanga umai mega ka pe ngai fa mo live mai o fa fianga le ko yenga usiva pe au siva ye se va ya usiva ese va fa ngola la manga la mai se singa fu ai sam Sala mo ku yo fer ma finge ei ma kwa le man ka i mero lo ku kere si se va ile makila kilo la ulama fa pe pe ya le ha ma aya akaka sa mo la ulama le ka fa i mai sa yo tulanga na tato tartala noa ile na foi nei ile mata upu mana era mata upu fa so ia le atau fo ima ya ma futa vai tom sa mo fa tai le sa ta u fo yo na itu lau nei kele me u ka ko ilo ai e ia me le o ele le lokota boy ai ia i mai lunga tom sa mo ia i mai lunga na itu lau ia turisi ia i mse ka ko ngal fa fatas vi ia le atua o le ma faina tatou galu e faatasi i la mutu ia o lofa moni ia ma le tele na tatou itulau ai o le magaia ia o le faiga o igo tatou itulau e magigo lelei o te fiatalanoa muamua i le mataupu le pei ona faasoe foi le tofara faimalae na faafetaia ia asiata faafetai foi le matou team sa fapeona matou tawa be ina ia tulanga ile amatanga la vai le iloka le Samuel ile recording le na dia ai foi lunga le mawai malo leo il tanoanga Samuel ma precious ya ole o te lo le au te lenga nana mo le atu fionga e Porto Faro vai malai sa so ta ile vai malai ile mako team ya ma batua i lor tu langa fa mam manga me o le mata pu le na tupu ele itaita ya na su ele o leo ya Samuel loka na kupu le melia ele kai mi ko ngwale la eva ai Samuel se me fo se lo ia avean maka upu o nga fa mai Samuel e abaku ile e waku no so leo wa fiwa kuri fo ngale pe ele o mingoi le mea ele o mingoi le mea le ala nga ma fa ro Samuel la ha vai se loia ai nga ma fa foi la ska mo Samuel o fial me la me coupe e fa ele loia le ala nga tapa e Samuel ia le uso ya turisi ya wai bo uma mataupu bo uma mataupu bo uma case ai vai o se matou committee ngare ko afa ngare ko afa ai o tangata na lango o ka fau masolo ole o sumala ya to risi ya martofine fo ya Maryland o ila ua ya o kota ia ilanga ya was ili ne Samuel se tupe fialo vai se loia le ana lai ona mato so ta i marvaanga le ia ma form apa i losia mato ta mai team le
Mato te fsoswani le sunga ya Samuel. Aile ikai nga su ya Samuel wengi leo. Ole tulanga fo ila butu. Wa kau fa sala. Ole tulanga fo ile recording. Ya, nana mboni ya tia setaren fa leo tu na fi setat pokalam. Ele iai lava se nganga. Mai le lepanga kipe mako. Ole mako recording dia. Ona ole faa moe na yai. Mole anga i lumba on mata upure nei. Ai mai se, ole anga i kua sa o konga Samuel. Ole anga i kua Samuel sa o konga. Ele i lo kanga i leo. Ole te tau manino atu lapa. O au nga whaia recording. Ioe, o au nga whaia recording. Ole wing on fam talanga. E iai le faa moe na lai on fai. Ma vaila le leva nga mako ki pinga o le recording dia. Leva nga mako ka ofi ka ofi between ila mako lava ko afaria. Ioe, la Silvia le uso matua ya Torisi Fonti. Ya matua fine ya pali in Maryland. Malesi la ko kasi nga mako o Rua Samoa. Ioe, malesi la ko kasi nga mako o Rua Samoa. O le fa moe ya. Ne i mea ane wa ferwa Samuel sa o tonga maua fo e nisi o lesi tu ma avea ma mea fo ile wa faini avie se tupe va pe sui le me mimilo fasanga ya tau ya pai o le ya ile recording there fo ile e tua iai tu lo lava le uso ya Samuel oi tu lo wa le uso ya Samuel wo pan fa tu fam stonga oi lela nga kipa mako pe ke walu fa masinongo o ngai me por nga kai min sa lo ko Samuel alu anga se si kon kupe Samuel fa pe alu lo fayo tu lo lavale la fionga le par mi le laudel maleto ini nga kai o le mafau nga le ngai sia mako team nga fai mai ya ngai me ange walu ko sui fon kala Samuel i maua Samuel o le si vai fa pe ya alu le fai o la uri nga mam o le yele recording o le mea la le nga ile fake page le nga o mai i lunga la me nga le mai a ko ile lunga le recording ya po o e foi le nga e kango le nga ko nga lu fa kasi le nga e kango sente me o le nga e kango akore me o foi nga le o kere lo por o wa facility ya kia o se ame wa lenga ba vai nga keep ber ngai mea ile i kai nga lo kasa bo leo loka Samuel leo le fia ka usanga renga i ko kong Samuel le i le far pui tau fia nga keep lava le melia ole wa dia e ngai kai Aisea Aisea nga la nga dia e nga kango fua o le sendi o nga la nga dia e mai o ale ala me nga le ave ako ai de recording le tala noanga ato a Samuel u nga fai mane loia la me nga le ave ako yai inga ia pelei mai runga awa ave nga ole me ko kango fe fau wai se tu wa inga manino yo fina ngalo tamai tai loia pui tamai tai loia o la auli o le client ala tou ena fai tamai tai loia ya Samuel wa ugen sa fa yai le fa lo ko recording ele ma fai ona tau ave ina ma tou le mata upu oi e te alu leva ai se silo ia fa ai lo ia la mata upu oi ole tu langa foi la ia i lo to alu ma fa pea e ka wakure ngoa ole mako clients le mako puipuia o le laudel mariato ile na taimi ai li avele fionga le la ya laudel mariato palmia ia to mai tau mele tunu o ku a ko le lo kasa mo le ole free sa mo ke minga la free sab make feo ya mako ya o tu langa nana ya ole mea le kupungi ba vai lenga keep ko kongon ke kai mi umi o ya kia we ma fai nga uma nga mako timang o kan ku ya wa ya ile fa to tuanga leisi tangata wa yele matou fa tuanga mai ole aunga le matou fa moi
Mako kere ka ngofi e record lalo. Ia inga ia fa pia mako ka ngofi e avaku ilunga o fam kalanga la sam no. Nga mako nga langa file recording. Ina ia iloa ka ofi lalo le melea. Inga ia ke waiai o se mea fa leo mo mako. Inga ia iai le tūlanga fo ilele i toe sui tongi tupe Samuel sui lang fam talanga ma ni liu fo ilele lang fam talanga le iai le mea lenga mako kafia salang kipa ma wai mare le fa masinonga lau le unga le ai ma se mea ngari ari ilunga oi le ai ma se mea ngari ari ilunga ai waka ke i kule me i o sole mele i oka ai amai ngore fasi mea ai wale au mai a koa vai o i ko ngale ngala unga le ake kopo mo se e o mai kat foi ngale nga ese rola ia le male message le au mai io le langa o mai kat le mea pe kit le ala ka ngofilo e ka mafai e fau mai ai se tu wa inga ya sorry I wefa sorry a se tonati po umana mata upu e mau kere i whaia mo po le ase tūlanga. Ngā mako whaia le mea lea, ngā alanga maka mwhaia ka ofi mai lalo. Ina ia, wha leo ni te iwa iai, ni poani pe whea o tau manga o le savaringa le sunga ya Samuel. I le savaringa le sunga ya Samuel. Ma le tau mawhaia mo mori le mau, pe ona sau no Samuel, e alu waku i leo. E alu waku i leo. Ai fo ngai e leo mawhainga wha nga wha maungia nga o ia fo ngai leo mawhai leo o nga whai le maka upura nga ia ia ai pior kuranga nga pior kuranga nga o le me piko sili le nga whangongo ai ma fe sili ele ma fau o le hale me walinga oso mai le melea i le ngai kaimi ai sa me ngale oso mai le kaimi lai alu ka wor mangon makau ai sa me ngale fa mo e mai le kaimi nga lai on fam singonga ai lele mai lo inunga o le mea foi lai le angai langa ngale ko afa ma ko o le mea le winga o la fam talanga o le mea le ko foi ngale ko afa ma ko e kasi lua ko fa ko lua overseas ko lua sa moangi ai liki mana melea e ko akolo ma ko ngai o ar kemi ngai ma ke support ma losi i le tula i mai o fanga ma lo ma na fionga le parmia me foi la le nga fai ngo fia nga o ko meki o mako ma fau fonga baka alo le nga la le ka ko fenga nga house wa foi ngai waka alo le nga la mai la kiki le ka ko fa ponga fa o le wako ya vanga la kiki le wale kausi kau ko ngal mako fa ponga fa ka ko fa au kala ia ai ele ai ma se tūlanga fo ine i la uba ai ma di fa pe ngoso mele i lunga uba pe woi wo popore isa la ia isa no ina se me pe ai ma se me nga kupu anga le ai lo opisia nga fi okay join na kule ile tato tauta ya na fi to far vai malai ma tato proclam malai atau ia ai ona o le fe na fi sa se FPC fo ya maso ai ya pe tu langa na ai on me monia ya wa fa pe ai wa eser kai me play mai ni ka ka le media eser kai me oso mai le media oso mai ni ka ka ya ona winga la fam talanga ya se i wa ya waika ya po wa fa no ya la pai la fa tasi mat sunga ya turisi le we fa tasi mat to fine ya pali i Maryland sunga ya turisi ya o ia le sa taula mua na taimi tu lo lava le fa pe o fa tu na i lo to wanga le leima lo to wanga lofa o to umana la lango tato yo mai sa ili la mi tonu ai o sia futa mali sa tau mafai e o ale tausinga o le sunga ya Sam ona yo nalo o kota le nga rana
Io, fai whakau mori, fai whakau momori. Taimin tau fia i losi vai ma Samuelu. Walu tau mangan ma tau. Ya, na whao Sofia le anganga. Ya, o tangata ma vai. Pe ya no whai atu, tele wha pe o whai atu a mea. O hainga kongi langa maa oile kongi a le ai. Le se anganga wha pena. Tātou ma pena e tatalo, pena tongi sau maa. Pena e tatalo foi. Ia manuia wha moe moe. Le o pide. Le o wha manuia mai le atua tātou wha moe moe. Io, ai wa uta ua le uso lea. Wa uta ua le sunga fonti. Ona o taimi tonu a lea ole recording lea. O taimi tonu a lea le, e wha atupe. E wha alua na to tongi mai le lo ia, e fonti ma Marilyn. Ina nā taimi. E le i mawhaina na sunga Samuel taimi na, au la kwala ia lea, o ngofo i kono usalo ia matua, le ma fatu langa na taimi. Ya, to tongi mai ina ufai mai Samuel, le la ko ka vai lo ka ku su mai. Ai pe tai. Ya na ese vole me nga ye Samuel, ar ka mi nga le lokalo le. Ya ai pe tai o le lona tolu le. Le la nga sawe lo Samuel. Ya tala no lo marta mai tai lo ia. Io tala no lo marta mai tai lo ia. Io ya o tu langa na ile e toi fono fa pi ai i fa tai ya toa masa mo fa tai ila mutu fa tai na i tu lau fa tai fonti o ele ke mam lama fa tai pari Marilyn io ya ile wingon from talanga ya fa tai fo i fa tai ya ile sunga ya seta na so tai mai fo i ia mo fanua tupai tera mar tato por kolame matuila epa ya no fai do mai vai ngai ai fa tai le tato tai ya le na au mai le na au mai alo ia ya nafi lunga fa mo moele ia mana yo le ana ta watu aseta so tai mai ta mo fo la tu ia le atoanga le mele se tatu watu no tatu se pole fu se o le tu ale malanga tanga tai ta fa leanga na ia nga ngingi ko fu ala e mau pe vo ile le se me wo mata tia ale o fa ko le la o ia ka ka akele se me lo faku pe afa se ko mo ila pa mu lo faku ave pole ase si me se si me que alo ave pe que ave melea ala ko le ko ta kali menga ala ko le ko ta kali menga ia nga man mala mai la ia le nga va enga ole tu langa le na ile na mata upu ia fa fe tai fo ia te o no to sen mai wo ke fo ole wi ngola kwala fa pe wi pona fo le me wa mai no wa kai no wa le va enga ai o ke le ke fo le a me o ke o fe fa pe wi ko fiola ngo waka aka ia ngo ke aka wa pe wi e vai wo a wo ringi me fa yo mai fu manga o mai me ave la isi io ya artu langa na ole tau manga ta al parlamento na leila mana yo vai nga na ya e mai ai le ofisa o tupe maua pon tanga luenga o tupe maua lea na matua ya e mai ai le kele o kampangi Samoa le kele o kampangi o lo o yai Samoa ai makua le fe wa ia marmu mela o kampangi le ko kongi kiu ke kai no winga e makua i kele ya le ka alo valea le nga fai isi kampangi ioe ole makua i kele ai la o ko inga corruption ia le o isi la ngolango ai o fainga ia fainga pio ia fainga corrupt le fio o isi ka ia la ngolango se vai le fia se lau kampangi Samoa o le su e hange kusi ale minister fou mane matanga ruenga o tupe maua e kele e makua i le fe kaui kampangi ia ko kongi kalo fai vai lo ngora tala talo fai nai kampani ia o lo to tongi ala to tongi mare fa maoni ala to tiute a mai ai kua pusa o loa mo la ko pisingisi ioe o ai la ia ioe lua fe kampangi va tai bifiso alun so san mai numera ia no fia moa lua fe kampangi anga le ongo se lau se vai ele a fa kampangi le skala longo winga nga le ongo se lau kampangi ia le afu kai i le kokongi fa maongi o kiuke ma o kampangi foi la ia o kampangi la ia o la lava e turi si ala to profiti mai ala to o loa ma company
Io e lo famoni leo mawa manaya tele ya invoice pepelo, fake invoice, fake receipt. Ya la mene ka pisa mai ai. Fa fe tai ya sa no ngana fionga ni pale mia. Ole ane ko kali mai lunga upeng ka failang. Le ang kali yang ale lai kong i. Le lang kali yang ale la ma lo kong ol pale mene. Oka se maka ukia. Oka se le maka ukia. O aila le kinga inga. Fai ele o kokongia ko kampangi ki uke kong sa o kai. Dalan me ko keleo mai fa pa u lo kawo ko olo. Io. Lan me ko keleo mai fa pa u lo kawo ko olo. Ngai ko ke loa ele o sau sao. Ele o kokongia sao. O mea fake me ko ke faia. Fia tau sanga na fai ai. Ai kalo fai ngai kampangi nga le si kalama ko kongi sao. Makokongi sao ngai ala ko. O i fo ila le wa tau mena mafaufa. Fai e rua afe company. Ai ono se lau le ana restala. Longo wingo le afe fa se lau le adia. Le ki o a fai nga kanga o i fo e lango lango fatu tu ele tu sa mo tasi. Le ki o a unga kaka o i fo e lango lango fai nga malo. Ina o tu lai mai le lau le maria toa. Male fast. O ngolea. Ko kere fia lango lango le ala mau ai mau kou. Wa sua malia i kampangi nge afe fa se lau. Mo tupu. Leola i mo meori siki pepelo. Leola i mo meori siki fo inga kau fa se. Fake invoice. Io. Leiki yo alai. Wai le ka ke vai kampangi nga. Io. Le ka ke kilo la i kampangi nga. E ki nga lavang kula i mare fast de lo kasi. Ai pepese ama o lango. Le fai nga malo talwai. Tu lau le fai nga malo talwai. O ngolea. O lea la. Se kako fa au kala iai. Au le fesili. Ai se ngale avaku umai la le lua afe lea. E alu ai mo fake receipt. Pe nga fai nga o kangaka ko ke kau iai. Pe nga fai foi. Ua nga o kampangi. O maua ko inko mea. Lala me nga le fai kukusa uma. Fai o kako alu fake receipt. Kako alu. Fake invoice. Kako alu. Amai umai nalo male oko se lau dea. Wanei. Lea ua makua i pupula i le mōri o me lea. O i kongu ane le ngane fio me lango lango le malo. Lea ua makua i maua kai kaya i. Kampangi langei. Makua i ke e are kura i mai o le lau le maria toa. Mare fai ngā malo. Are fast. Ia whaftai le na maua tu anu le la. O le whapea le wa ave i le tu lafon. Ava ila le kau fai kuri. Yoso isi fai pule. Pai le kau fai kuri yoso isi fai pule ia e o fai le kau fai e pupongi. E oi. Se kako fa au kala ia. O le mea le kupungi. O aku mongo. Wangi. Ale wa fikiri momo. Le ala wa fikiri momo. O le ala le vea. Wa le ata pisa. Talwai nei ya. I le uso fai pule. Le sa vea mamin sta. I le pai inga talwai. Le aga wakwa mai kualang container ya ngoa ma se ui e le nga kangaru o le me scan ai pusa. Oi e kaka whainga ruenga ye pala ai. Pea mai me waku kaka whapea. Oi o kou. Se le ka kaum koe pala ai kaka whainga ruenga o le kula i mani mea mongi e ka ia le aku ngou. E kaum koe pala ai. Awar toi fefe whaile mea moni. E oi. Se kako whaau ka la iai. Ai au ako whaakau i kampangi. I ngisi lau kampangi e la avea i le melea. Whaako e haile mo singa pa u. Ar saur kari ia e kong sira fia fo i ele kau o fier kiuke. Ia ki le kiuke le uke. Kiuke le uke se va iai la li mo meo fake invoices.
Whaongan mongo, whaongan mongo, whai ale mongo, whai le mongo, wage, ale no wafiki le mongo. Oi. Sa oi sala, sa oi rupe matasila. Kango ala oi lau mongo ngafiki. Ai wa ke kango fo le mongo le si wa ke loa oi ale mangongi o lau mongo. Oi. Le ai la ngona le whanono, o ila le sori pala ai kangaka. O ila le makuai, li lifa ai, makuai pi o ile skei o le mea. Wa si isi, ai fa sava vali isi pisigis. Kalo fai ngai pisigisi nga fa sava vali. Oi. Kalo fai ngai pisigisi nga sava vali. Sa ili lava i mea fa maongi. Leire motonga. Sa ili a sia lako polofiki pela kiki pela poa nga sa ili a i le fa maongi. Feo yai. Ale ola le lei masavani vani le lei. Yoi. Ale wa makanga pe ma losi savani. Ale lewu pe ma losi savani lewu savani le lei. Ongo le a sa tausi le lei. Sa le iola se momongo. Ya le. Ai ala au fai me momongo. Ai ala au fai me momongo. Ala le o fikiri momongo. Piki lai oe lau momongo. Wa le ko fai fiki uman momongo le afe fase lau le am. Afe fase lau momongo. Longo winga. E piki ai oe si au momongo. Ai lo wa fua piki momongo le si. Ya wa ke wa prefare ke song song ku wa ese al mangongi o si au momongo le wa la mo ele o mangongi lo la momongo sa ka wa ye. Fa fetai. Ya. Bisa ngin fai mai o mi sky a mama tu lo le fiong al min star tu pe maua. Oi. Tu lo lava. A upuai nga fai. I fa fe nga ho ia ka ka ele i umang ya o nga ele fa fe nga ho ia ka ka ya ma. Ele i lo fa se mea. O ka ngaka piko sili yanga mawalalo le vai. Ale siku. O ka ngaka piko sili yanga faa o inga ele atua. Ile faa maoni male sa o na faatino la tonga ruenga male alofa. Io. Ka ngaka piko sili ia ngala lafo ye kala le mafofau. Ele taimi futu atu lai mai ma se ei yo la to matanga ruenga. Ai ar kai miringi. Ua makua i faa o inga ile akua. Faa o inga ile atua ile to mai le poto musu lilo le nganga pa ia fatino la tonga ruenga alele afai mai nge vale ale wo mai lau vale alele e ara sa sala vale o ngole a o le vale ai lau va ai la longei afai mai le akua le ai o ka piko sili le ngua yele le mana vaola e nga lue ai marfa maoni alele wo maua umala ile au vale o mai va ko mongo ya la ko wo rikia ya fa pe ngase ka ko mea ile o me va ko mongo ya ka fio lai se e ane ile OTG por OTG por ka ungana me ka mi o fanga renga ile mkanga renga le o a o le OTG ya o le wa nge kai mi ka fai vode ya fa mangingo kai kusi OTG le one government grant o i for OTG fai mai le fai nga malo ina watula mai sui ia fai nga fa vai avere OTG i fono fa vai le la ba vai ku ia ba ku ia lu fono fa vai ma na ia ma na ia fa manga kai mi ane kula ia ai ono Alec e ke Roman Paul min star leo o inga ngo fa longo ko yo kingo o ka se mangingo e tofu aku min star mar fai nga malo o ka ko OTG le ana manino ele se o ke fa nga upu yang fa nga ele min star sa nga o ya iskaka ile OTG ile yo sa o i pura onga komiti o onga
kanga kai le ofisa wa onga sanga oi le otiti le wale halu ikua ya onga ai nga oi ai kongi ya la fa mai fa le minsta wa onga la we fa masinonga mata upule ila towia wale avele otiti ia onga au otiti ai la ko le wa titi ai la ko ile otiti sa kaunga avele onga ave fono fa vai e sila fia e fono fa vai a fai o sio matu tu maro faleta numero moa e fia onga kulanga dua la yai e fia onga korisi la yai ioi e ola inga e au mai le o titi au wa me e fia fai mo le onga ia le sa no nei se tasio fai pule le ka pisa kama ho le pe ole lango mumu lunga upeng ka fai langi le sawa fofonga le sawa ka fa leanga ai waku kongu i le parliament oka oya makua sipi kau de sipiku yoi kula ia nga fola le ma fau ke fai so yoi ai fai mai sidi ko fa fo yo lo vinga feo lo ole ko inga kala ngoa le e makua i fua pako ila vai yoi le ai saude si sui le mare ko inga kala ngoa va ai mawalalo o fia wa mai de OTT le ave e loke for fa vai se exercise ma fau la to lo yai for fa vai yoi ele ni ele mo la tala se kakia ese o kako ma fau wa pe fa pe lo vai ngala fai la va fenga le lo fai pe ale ka ngo fai or fai mai le o sui le ana le la ya lo vinga feo lo ia mele ngai lo fiso a ngai lo le mele la ia ku fo fa vai lo vinga manga ko sui le e nga oi ka ka ia nga lu fo fa vai o le manga ko sui le e nga oi ka ka ia nga lu fo fa vai tu low ka ko fu upu ka ko ka ngo fi mai le fai upu fo fo lai le lau ka fai ka wai no winga e feo lo me nga ia ngai office a onga i lo le me le nga ia fo fa vai ala fa along o ka ki pa lau o ka linga ma me o me kulingi o kongo ka linga i le sau noanga le minsta wa onga la fa pe mai e tofu mai fa nga malo kongu kere le OTT e yaru kua nga koe nga oia ia ka ia fa nga ruenga i la wa ave lu man fa masino ka mata upu ma vai le wo manke ke u ia le mako ai nga makio nge fa le OTT le la mo sa ungi le ia fa finga makio e fa le OTT nge io i on mala vale alo winga lo tala essere ko i lalo ia upu fa mai feo lolo la le lope feo lolo le ofisa a onga mai lo le mele wa mai ngene OTT ko i fon fa vai o kaka fio lai ese lo vai ma wa lalo ese lo vai ma wa lalo i tangata ole fon fa vai ai tu malo limas umatasi yo ese le va ai ma wa lalo wafe e kuai aloi pelinda alo fakile mo er to fine ya wa ila wali nga loi nga wo aku fa ya la o malo longa o foi fa ila maru ka ya o makuka la ta maftanga le uri mala fiafi kile kai ofisi ko nga na fonga fa pe o ia tania mai ai e pe ya ka ngi fam kalanga e nga oi ka ka ye fa nga fonga fa vai for fai mai o fe o lolo nga ofisi o nga mele la o ye o titi ka ko ala ma gingo sa no nga ale minista wa onga ya le ufata si mai male pula onga sai pipi e sunga ya toki tamen o le wingo se fa matalanga se ku uia ele fa pia ave o masui o le pale menena e manatula ia le e lo me uma
a ele mata ile atua ele mfayanga e lo me uma awal vai mo wala lo isu yo na yo tato fono fa vai yo ila to wo vai to fia ona ye ma matai kono i to tonu komiti a fono fa vai pe ko inga malo ma ku ile lo omi computer ai ke ngi singa me computer ai ole fa soanga di malele ai ngale ave lo ke ngai ko inga malo ma ku la ku lai lo a o ngale ko ngori ku malo ya lela ke sa e pisale o titi fa mai le yo okulo ku malo yo a o le wo le va ngai ku le o titi se me ngai le ngai se o sa va va le ku malo ya la fa fia ngai lo pe fa spooky o la me la mo we fa spooky ele se me mo ngal fa le hanga ngal we ngal malo yo mana ia ona i mea fa sa o ia wai ai mana ia i ora sa noanga mo fa wo Julius tinam ta mai tai le ia le kango ku roi fa sa o mangua la be vela le mea ngi ma lili wa a o nga ma lili le mea o wo ka fio lai e fiu e fa sa io mana ia yo fina ngalo io tato tau nu wane kele o le vesi lunga o penka failang ai o ange i le kaimia sole e fai mai mangaku lai mana malama lai mana malama le tau o suau le e ana le meri o fale anga malo la ele me o ma fale anga malo lunga o ko por kalame to tio yai le ko ke o mai aku sa ngoa i o e sa o le leila o fionga le palmia ele ma faina pule ta to de tau so au mai fafo vai ai ale ele me ko kio ai ele me ko kio ai as fai kala se malosi le malo pe a malosi o le tuanga e fautua i mele lei o le winga na fa fea nga malosi ma le lei ni fatinonga le malo pe a fai ele o angai o le ku angai lava ia e angai fautua e va yange ka ko me ia e mga mianga fa va ven fatino va yange ka ko fale mai va yange la e fia fa longo ele malo a le mero le o sasa te inga la fionga le palemia ma le malo i lunga upenga fa ilangi ai wa ku palemenge oi makua peyo mamoyo la sauni ave sele furfulu yo ka vai mon mamoyo la ave sele furfulu sele ave fea yo sele furfulu ma ave yai ya ka ilo po fe ave furfulu ale wingon fam talanga se o maya le akele ale ngasu o ko o mai la lango le nei tala o tupe o mai la lango le nei tala o tupe moni ar sa no la fionga le li palmia ele ai ama se fe au se si i ben fora al fanga malo mai pule fo ya al fanga malo kai me mingo yer mea ala fanga solo fa solo ele ma fainga kupu se kai mi nganga in mai masinga nga kea fai uma ngeme uma fa sala laud man feso no ele faia uma se kausanga se kasi lele fatu aiva masina wa vai o lele ko kolor ka ko fainga malo ele pa le puke or ka ko fainga malo o le vevesi mai ai au woi ka fiolai se ya lo lofa se ya lo lofa ia lo fa fonfonga tapua ile atunu tu le taimi le fainga malo tu le taimi le fionga le li pale mia
sei fa solo le lei mea uma na fola i le atunu. Ia. Ese ale, wa ke ia ngalera. O kale ngasu ngā lau lunga upenga ka whailangi. Ai waku kongot pale menge. Sole. Makuali piu ale mea sole. Langa fo ile wo kongo le maota. Mamalu le atunu. Le pale mene mamalu. Ioi. Mo kongo le maoka nga whakau ko ai. O ko e vema whaipule. Ala fa fea langa. Paku koe kanga o kese. Oso whai di whainga malu. Or tūlanga na. Sei kalangoa kua. Mo kera wai a koe. Live mai fo ia. Se tasi fo tamali isa o tato la lango fa atasi. Ya la fu me inga ye o. Na ka ngoe fai ngoia langa live lenga fai. Na ka ngoia mai nga mai kusi o longa ingoa. Mo kelo wai aku le live mai au. Oi. Sa sanga mai ngole. Talo fa Anastasia. Le sa sanga mai ngo ka lolo yang fai. Ka fio lai. Ai muri yange. Makua pi o a isingi. Nanga sen bai retu. Makua pi o a isingi le mea na e kalangoa inga fai ka lolo. Ele i fai angi ka alolo. I le fale sa moala i kua o le maoka le pale menge. Ele o le fale nga fai ingi ka alolo. Nga la inga fai ka alolo. O le fale o ofisa o le pale mene. Le fale sole. Se le mea ala le nga le fai aku wai. E fua le ka le kea. E fua le mavava. I le malosi o lo mama. E fua lau kalangoa i le loloko le mea wa e loa. Makua i umi lau wha makalanga. Le kakaleo au. Makua i umi lau wha makalanga i wha makalanga o le ka lolo. Ai vi fonga li. O le ke pisa mai le whare sa moala i kua le maota le pale mene. E le ia koa. O le fale lenga whai e ka lolo. Lale, mo uba, lale mo whao ngā. E sui ai le fale lenga whai ngoa i le tofi lau. Eti arsana, tulou. Le fale lenga ua makua i palasi ako i lalo. Me o loo mau ili. Eoe. O ke whai aku ali i. Sole. Se ia lofa ia le uso au. Se ia lofa. Pai. E leo ako akoa uma le malosi o lo tino. E leo atoa foi. E alofa atu lava ia ti o le uso. Se ia lofa se i wha maukumo molo fina ngalo po fere whale ngai kalangoa. Sole. O laki ani no le kalangoa maili i toilet kai whao ngai lau sainga ngai. Ngai sa whaiar ngai wek. O le fale lenga whai e ka lolo. O le fale o ngā luenga le pale mene. E iai mai ko kongo ofisa o whai pure. Le fale ke le wasu iai le tofi lau eti ale sana. O le fale le ke asu mai ai. Ioe au e alofa atu lava e te o le uso. Iso i eki whape ngā. Ioe. So i eki whape ngā. O la e whape ngā mai la e whape whianga whai. Ioe. O la e whape ngā mai la o ai la. Ia ngā. Le ngā. E se i kari age se si. Po ai, se i kari age se si le mea ngale po ai ka ke.
ale winga fam talanga wa kele au kala fam karkalanga ole o ta lolo ma me fa pena langona arfa no noa i au kala ila lafo i le tai tai o le malo io langonga arfa ngoa i le kele o au kala fo i kale ila lafo i le fainga malo ai se yo fesilia fa mon mole au nga eki angi e kala lau se raudi ma se fulu nga eki angi e kala lau se raudi ma se fulu o e malo ainga malau fangau yo o le venga le alo fa kuai si e alo fa fua lau sau i mea e ke iloa yo se va ye fa makala ka lolo a o le vi fonga le mele ke sa i le fale na le piko i kua a o le fale le nga fa i ka lolo le fale o le pale menge e au fia i kumalo e lima se furu marekasi le fale kele le wasu yele maota sa fa ingoa i si tatou pale mia fo ina yai ia tofi lau eti ale sana a o le ngewa e oso ma le fale na le kukongu na le umanga ako e sa o la yele fale le i umanga ako a o le fale le nga ia e muri ngai fai a o le ngaluenga kele le nga fai o le ngaluenga nga le nga fai e ka lolo ia mangela fonga vo mai wa walu kupe ka lolo o le wa aisi far kupe la ngonga le fa ngoa e lo fa ku foi e lo ia se ma losi ia ke oe ia o le memo mua ele o ma losi wa makanga le ngale ngau o loa yo ngi le ua ngi se ka mai kiki ke mu mai lalo ka fio lai la va fela ia le nga kausi lo so i fu malo fa fela kausi lo kingo pe a fa ye ke mu lalo o loa fa mo sadi mua lau kala ngoi se mea o e loa ai au ke la lafo nga upu vai e alanga mako ika ya ula fonga ye fai i le fionga li pale mia male fai nga malo langa o le mo ke lango yai e oi le mo ke lango yai o oe le si ma aka vale le yai oe le si ma ka vale aku o ka vale nge i ka vale aku o ka vale nge i e oi ya nga so ya ia le ola kau fa valea e oi so ia ia ki ola kau fa valea fai ma e oi fai ma ai le fa pe nga ole oi e ma inga mea pai oi e ma inga mea kako va lele e oi o kako va lele o le vevesi mai ai i le va lele wa pei foi lele la umar pa inga e oi wa pei foi lele la umar pa inga o kau sanga mun murin ngai o pa inga o le winga fa makala o le va lele o le fa ko ai va masinga fele ave ele fa mo le malo fele ave ele fa mo mo le manuia o ainga o ainga o sa mo akwa i lo utari tonunga tu lo le fionga le li pale mia marka peneta i lo ukari konga o le avi ngai le va lele o le ako wo ko nga o le winga rap talanga o le ako wo ko ke vai fai mele fa mele pale mia ka kia mai i o lako mega fuga fola o le ele se ko fe au e pule al malo ke me fa ki ngoi ala ako wo fai kala ma fa le anga va lele ma fai kala va lele fa me ya mama ele se va lele o le kala foi le anga foi le milionga ele kupu se milionga
Ya ale kupula se milionga da onga dele wa makwai. Wala. Iyo. Ole winga na fam talanga. Le ale menga ba ya kule lo lofi ba yo tangata mai fafo. Kako kalango isa pora salfatu tuele tu sa mutas. A loko asa pora se fai le mele fai lo. Iyo. A o pala si mai sa pora se fai mea ia. E laki a ye se sawe. E fai nga sanga di se lau fo ile invest. Mo va lele. Na le va ai kupe yang fai la sfana u me pena. O no le a fa fie ina tangata mai fafo. O nei mai tau mai i pulenga malo wo yai. O manu yo la tu a inga ye sa mo nei. Ele o mai la ila ko mai fafo. O mai fa pe fai nga malo. Ko kongi mangi ma ko kupe o ma ko le so so ngi fai nga paro. No. Yo. Le se me fa pena. Awa o le mea mong ia ia. Wa fa fie inga kaka mai fafo. Ua makuai fa fie inga kaka mai fafo. Ile va ai mai. Ile a. Manuia la tu ai ngai samonei. Manuia la tu ai ngai samonei. Ona. O fa manuianga wa maua. Mai le fai ngā malo. E leila se mea la ala inga kako vevesi fua. Awa a o fa kai me malanga mai esa pora sal fast. Ona mea fai la ukala. Kia mai purare fast de kai me fai le vale. Au le orgus pepale aku si mai dunga. Fa me u fau kua inga e. E ako i fafo po o kako farkupe fo ia le so soangi le malo. Farkupe la langi. Ioe. Inga ia aua. Nei fai se vale le. Ai koe kako ue fai fako anga. Pai, bo umasola. Bo umasola nga fai. Pusa kalo. Nga fai pusa fai. E are kai miringei. Ioe. Po le are ke kele. Le ke kele i feo maumanga ngei. Le are tūlanga nei ai. E leo mawhai a nga kako koe mauar kalo sa moa nga iai. Ioe. E le mawhai kako koe maua. Le kūlanga kau whako anga nga kako iai. E o are koko. E o le popo. Ma o le mea mongi aia. E le hai masa fe au a wharekupe ia le larolangi po wharekupe ia. O ai o wharekupe ADP o a uma. Nei masera ko fe au fuai i fofuanga anu maua le malo. I lo tartonunga o se kuskusinga. Kau whapalea kia le kuskusinga lenga mai le muspeparea. Ioe. O se makua i kau whapalea. Ele ai ma se fe au a wharekupe ke kele i ore larolangi. Ile whai ngā malo a Samoa. E ma se fe au. Pau ana mea ala kou whakarekari pe waku Samoa e karafu. Wai le whapea i karafu Samoa. Ngā le koe kongi ala ia. E koe ko kongi. So la kou ia ngā ngofo mai. Ma whakarekari pora kai mea la koe Samoa e karafu sanga. Se me soswani i latina e o le atunu. E koe ko kongi. Whapea mai fua. Ioe. O le tūlanga nā. O le kūlanga nā. E le o kai a. Ka whaapole pole le malo le mele ngasu mai ai. Ape lava le whaamua le malo mole manuia o ainga. Fina ngalo le pale mia ma le whainga malo whaale lei no fuanga no foi ainga. Ioe.
whaaleleia no fuanga no foi ainga. Ai awangi avea le wha mua o le waaleleia. Usa pe whai ungon pai inga. Usa pe whai ungon pai inga. Ai, o ke muri ar fina ngaro le fionga ni palibia. E puri ar maro ia. Ia kai me whaakingo ai anga ki nga e umang forfola. Ai whaakingo. Whape ia se me re whaakingo. E whaakingo uma me uma. Tūlanga nā. Ia. O e iei se amata upui i mea tau e ele si mata upu na race mai runga ai wo whaatari se ia o lera ofisiri taile i le mtanga nuenga malo pe mo se tala pe na iei nisi na wha o tunu tau e wha o no masalo mia i vai na os whautuanga e tati atu i au tafa mo tātou ia nofo i Samoa ba ai ka ngaka ia wha kau mo meo whang whamangongi ma mea whapenga ia wha i kekea ia e wha i kekea ai ku i whang whamangongi ki song iai wa esele au wala lea wa mai tawatu pe wha pe wha maunia mai le no tusi se tasi fo o wha moimoina i tono mtanga nungano leo se iwa ipe nga ho o kungi maka upa pe wa esele tu langa le wa wha o ngai tangata nisi o tupulanga nga o kuwa afki nga ngai whea koe le ai mai ai ki song i le nga ngai song ia 5 mingu ke moi ai pise pengi me foi ngai isi pili foi ngai pa e moi e ke alage wala nga umana ka vale pe avera wa ko me uma pe kon min ke mo inge ke yang ora umang yang mea I say confirm mai langa le ye issue rena na o mai eta e winga le mele ai na ona ta tia tu pe na so tatu watan so tatu watunu ai me se tatu le no foi samo nei yo ai me se tatu le no foi samo nei tatu tapena pena me fa pena e foi sita mali i rena watu ai lunga lena fa mai sa vale la a me uri kui ka ko ka penga i me fa penga e ka ko ka penga i me fa penga ele longo le fa vai atu fa le tonu mai ne tatu tanga tai me fa penga ai okay mai lo potai au yo tala no no ta pura ai wona se fa tuanga ba ai la fa ka fa mangongi me penga le ke fa ya ko le ai ala fosi mai ek songi awa awa o songi se fe la o songi nge me ange wa e ngau lo wa ya ko e fi songi ai mun muriange e ke yange wo le ai la ke fongi le la wa kupe le me uma ya na se fa manatu i so tato watunu ya ai o le fa pau mai ona ia fo inisio o fufuanga ni la fiafi mele so tato watunu fa fe taile ma fa mai ya aso tu vai malu puenga pa fa pe wai senga ngana o le tau tamari ko tamar fale o mai samonei mo mori fa taile fionga fa lolonga ya lupe matasila ya matatu kompani o motonga ya ma fai foi ona fa wa tato proclame ona le la sua ya male tu langa pe ona yai fa ala wi lo tato kompani ya mase le sunga ya mase jos mase ya maltato avea pe ona tono ni sila ya fa fa tere so tato tu no to u malava o mafuta mai to e fata to mta upule to e most time yo raso ata au leao ya mo tala no atwai ya ai mo nei time fa fa tere mafuta mai ya alo fa tere le tua fa nga malo longo le nei po fa so foi